Ti si behind the scenes. A z čega? Danes mislim pa, da nas čaka en ogromen spektakel. Zdaj pa že malo živčna. Dobro sva pripravljena. Ste ful dober, ste strpna, vesela, tako mešani občutki. Ko mi čakam. Hočem tistega vzeti gum opravičiti, tako da ko mi čakam vsega, no. 3, 2, 1. Najmo smo videli pozate in je obiske. Ne moram ti dati intervjuja, stari. Scenski delavci smo danes malo takole. Malo retro. A kako se ne zbutajo tam nekje v zraku? To vesela oddaja že tako dober laupa in nekaj. Vsaka točka ima svoj smisel, vsi za zelo dober dan imajo, vsi so si dober nastopali, tako da uživamo in res fajni nastopi so. Super oddaja danes je the best nedelja. Dobro je bilo. Super, energija je bila top. Ja, ne, meni je bilo v redu, nisem imela toliko treme, mislila sem, da bom imela več. Brutalno. To je bilo noro, ej. Najboljši. Napeto. Šarta muzika in si tako, okej. Zdaj sem v temu, zdaj sem spela do konca in to je to. Tako da ful zadovoljna. Videl pa v finalu delo, ne? Ja, bilo je ful strah, res. Ampak sem prišla skozi. Ful, sem vesela, ko mi čaka. Ful sem hvaležna za vse, ko so glasovali za mene, ker je bilo očitno res zelo veliko. Komu sem dal zlati gumb, ne? Kira je v finalu, tako da upam, da zmaga. Kaj je Blaž od zadaj za mano dela, ker prav vidim, vem, da nekaj. Ej, mali? Moli, lej, koliko za velik. Carica.